ko kore ke hufanga moa I he talamalu e Fonua, ka o maanga he tala whakatapu ko pe ko wha o atu pa mehen, na talangata ia te au o whai ki toa mama o atu, ka a tae whainga maari e koni, ke whahoko atu ai ai whakatalanoa Pea Moe Kanititeiti o tangata pongofulu, Senimili Tuionetoa Fonua kumai heni, ke whakahoko atu e tau polokalama mawahe ko I ahoni, ko tui mahalo ko ma polokalama whakaosieni Pea Moe Senimili, lava ke o atu I he wikeni, whahoko I he wike kahau, ai whiri ko a tongatapu hongofulu. I ne pehe ku whataonga pe kainga o kuongo le rei atu pe tau polokalama ka tiki mo tolu, o te tau pepe ko whea whetu uku ke whanongoa ai polokalama I he houani. I he whainga maria ko niko loto ke utatai le rei, Senimili Tuionetoa Fonua, ki he houani, malo tau mau e ahoni e Senimili, pia malo e ngau e pe mihena, ko ilo I pe mahalo ku kwa ke mo fu ma o ha malolo rei I he ngahi ahoni, ka ko wike ka hau pe na tau me ya uki ai, a fefe hak ai campaigni o kulotonga whahoko. Malo apito. Koi. Mone lau ku ki BBC pe ai weekend. Uke pe ke ngata he campaigni ka ku. Wai po ngai fatongia ke he siasi ko to o sea tuen po ke ai conferenisi pe moe. Papehe foka ke he wai pe ai kau ngati ke apiako. Mana pe whanau moe. Pamiri o nau ngai fatongia ki ai. Ki he Tonga High School. Ato ai pe ai Talamonua ki he Tonga High School. Ki he teo e nau katoanga e siuperi whamanatu tau whitnima. Ko ia pe malo. Lai pe PC I he campaigni. Ka koe saving grace pe ka mautolu ko e oku ki momoko foki e taimini ko ke fu vela pefe. Ka ai ko lahi pe koe whelele aki ko sai pe e aki he ki he mamo ui neongo e puto mo back to back e ngai pokalama. Malo. Mo lahi apito ai whatalanoa koko ke whahaku e Senimili, pea ko tui hanga koe na ku kamata aki, ku mome iau ke tepi, wike ka hau pe ku whahoko ai hau mo whiri. Ka mo maurewa ha malolo re rei au pito. Mi he Talanoa koe he polokalama whika ulo aki, ta o mai ni ki he ahoni, ko loto ke utaki mai he ta polokalama, ko hinga foki ko e mala e kuke iai, ko e lao, pe ko loto ke whaheto hawhehu ke te koe, I he ta whaaki koe ni o e wahe ngahi mawhai, separation of powers, ko ngā, ko tui, e matu aki mahu inga o pito, ko ki nau tolu koe ku nau whanongo he polokalamani, ke nau whanongo ko haho o wakai, ki tuunga o kuiai, a separation of powers I he lolotonga ni. Me he tau ririu koe wafe hongo fulu, tau whanonga mai ai koe wafe ua tolu eni, koe hanga ho wakai, koe loia koe, ki he tuunga koe wahe ngai mawhai I whare area, I he kabineti, I he whamauanga. O kukei, nau taktaha tuu pe he tuunga koe iahe wahe ngai mawhai, pe koe ai hawhe pakipaki, pe ku whainga uhinga pe he, ka teu tuku ati te koe. Malo apito he whainga maari e koe ni. Ko tu iau ia mahalo ku tau access ko toa pe he ku kolom e interneti. Ka plahi apito e ai mea I he ho e kia Fonua pa pehe pe wa o kia te tau tolu koe ni ai kakai e Fonua e tau lawe ai foi principle whaka lao koe ni koe separation of power. Pea koe ngahi uma ngā ue whokia o demokalati. Koe ngahi pule anga demokalati. O I kai uhinga koe tai whakaukau pe kita demokalati aki e te ki whakaukau pe a kita. Ka aku tatawhi mai ia pea me he declaration koe I ulope I he tahahiwa whawalu he o se taulahi o noa. Aia ko hawai koe e ngahi concepts koe o separation of power.
Ka neongo iane tok whakaikiki whokia iai. O hawai koe ai ngahi whakatata o tatau pa mo human rights. Koe ngahi totonu ia ai kakai ke oa tā palasia ki nau tolu e hakau taki oku whehanga hangai aho nau ngahi whatongia mo nau ngahi interest whakafo itu ka nau tolu. Pea ka neongo iana e osi ai pe whoki e tau konistu tone ia ki tau tolu ki mua. Pe hange ko ho e ke ko e konistu tone ko iana ia e whoki no toi whakarere i he ua noa hango pulu. Na e aspehe konistu tone ia ai ngahi wa ai tolu. Kana e taki ai whoki ai Privy Council ia i he executive pe mo pe hoko i whai kabineti pe na ke he pe whare alea ke pe ai whakamau anga. Ka i he tauririu ko ni koe i he whapolitikare koe ua noa hongo pulu. Ne to orewa ai whatahato ko ni ia mi o whakamawahe i pe ia ke koe fo i arena ia ko ia ko ene awhio ata pe ia ke ne mai moa pe mo ene kau kakai o kune fina ngalo hono fina ngalo ke ne whiri ke whale ia. Pe whoki mai lewa ai mawhai koe whaka executive pe whakalere ngā ue pe koe pule anga o no whope ia e kabineti ai o whiri ia e paremia e kakai pe koe whare area o tonga. Ka koe mea mahu inga koe ka te au koe nei ai fo i kupu nei whakahu i he konistu tone. Ai koe fo i kupu ko ia kune hanga o tala whakapapau iai i he fo i ai koe rule of law ia. Ko pau ke mui ki ai e whakamau. Ai koe rule of law koe huinga ia ke independence e whakamau anga. Pea he kai ke ai hatoi he kai ke hanga he kau executive o whiri ha whakamau. Ko hinga koe tau siwa atu whoki ke whakamau he ai aho e whakamau ki nau tō pe he i kai ke pepe e ai whakamau ko hinga ko ne irifia ke whai totonu a ene whakamau ko hinga ko ene sio te ria ko kakai ko na nau whiri ia na kai ke toi whiri ia ke lakana a mui ka pau e ai hane hopo o ne hanga ia hange ne feiva ia ta whaaki koe ne whakailo kure anga. Ai lewa koe whahinga mā wahe ia o i mawhai ke uhinga ke ensure o koe e pule lelei i honuani. Pea independent a whakamau anga. He koe whakamau anga ko ia o me tau ki ai e tau. Ngahi petereni whakapolitikare pe koe whakalao pe koe hawhainga mea. E alu peto ki veteki me whakamau anga. Ka koe mea mahu inga ko asi i he taukonistu tone na whakahuai i he tui mahalo ko tō ruka ke umapau ki ai ka ku asi ai ua pau ke whakapapau i o ku mui ai whaunga pule anga koe ni pe koe pule anga ki he rule of law. Ai koe rule of law ai koe uhina ia pe ia te ia ki he independent koe ai whakamau anga. Ai lau ia ni ihi ka kia au ia e kusio koe rule of law. Yes, o ku kawa ai independence ai whakamau anga ka kai ko ia pe. O ku kawa rule of law ia ki he o kawa rule of law ia ke ne hanga puke ai kau whaulao mo ka kai ko nau whai tūtuni ke nau malum ke puke ki nau tō he nau tūtuni ko whau o te nau hanga whau ha tūtuni pe ia hatai mia ko nau whau e nau tōle tūtuni o whakahau nau tōlu pe ko halau ke whakahau ki nau tōlu me ha mau ki nau tōlu e ha whai tūtuni e lau ko ia ki nau tōlu aia ko tō taha ko whaulao o ku hanga pehe lau me whau o toi hai. Pea ku ne loto
ke hanga he lao kune whao, ko whahinga loto ia te kita, ke hanga he lao ko te whao, o hai hai kita ia aho. Ka aua te whao pe kita ia ke hai hai ani i ke, ka te whakalala kita ia, ke oua na ia hataingi e ala mai lao ku ia pure ia kita. Ka koe, pakai ke ngata ai koe kabineti, ai koe executive. Koe. Ke pehe whamahange koe kap koe patseti ke pehe pure anga pehe whale area ke nau reporti mai pa koe lewa whatongia kabineti ke nau report ke whale area at the end of the year kui koe annual report pa koe nau Koe. report koe separation ia he kai ke tu mai whale area ia pe koe tu mai whamau anga o si o mai ke operation e kabineti o pehe mai na ave sirini koe ki fe. Ko mea ia kabineti ko nau whatongia ia nau toke nau account. Kai ki hao e whare area ia o pehange kia nau tolu. Ave sirini koe ki he ko hinga aku. Aia ko nau hanga o wei pe ko nau hanga fua tau. Ai mea mahu inga ki ave kai pa angai fiha mo mea tata pea kabineti, mea tata pea pule anga. Whatatau ki nau polisi mo anga nau tutu oni whapule anga. Ai heke ke step mai ai pare area tuku ke ka pa to report ya tu leva ai kabineti i annual report ya peang e pare area ko me poe na ha mo ka ko pa ke fai report ya tu kai ke ha ai pare area ya fi ka mai ki operation ko ko pure ana foto tau ko na pasi pe na tolo patseti ki he moe na tatari ke report ya osi koe anga ia e kusia ko ke separation of power ko whama wanga to tone o puto pe ke mawa pea Koe. koe whare area ia te kina tolu pe ia o si aspe ia i he konistu tone koe whare area te na hanga pe na tolu o whau e na tutu uni ke whare area ki e na whare area pea koe mawhai lahi me ngai monu ia lahi ai ho e ki me mi pa whare area ke nau lava o rea ake nau whainga mea pe nau whia rea ake e nau discussions i whare area tai to e ue si atu e whamau anga pe ala tu e whamau anga ki ai pa kwai Koe. foki ai rule i he whare area o ku pehe mai ka pa kwa whainga tō piki o ku lolotonga subjudice ku hinga ia o ku lolotonga ia i ha hopo ia whikau aki mo me ahi whamau anga Koe. o ku mea mai teste ahi ko ia whatonton mai ka taki ko e issue ko ni tau lotonga discuss e tai nini. O ku lotonga i au ia whaka mawanga pa ta purewa ta ofi rewa ke whahato e lau ia ke e whale area ka o ke whai atu tuon ke whamawanga. Ko winga ia ai separations of power ko e kau pe ia ki he pātolo aki pa mo puke a mea ko pule lelei i o tau whanuan. Māloa pito. O lahi apito. Senimili ko ne tuu ko e ngahi mawhai ko ia. Whare area, hange ko ku ke talanoa ki ai. Pa uhinga le rei apito mo mau inga maari ai whakatalanoa ku ke whai, me ta whaaki e lao. O ku iai, ha taha ngahi mawhai, tau pehe kabineti, whare area, whamau anga. O ku ai, ha taha ia ki nau tolu, o whakatu nau tolu hange ko ni maalunga nge whamau anga, pe hoko e whare area, pe toki kabineti, pe ku nau mawhai tata pe i he ngahi mea ko anka nau tolu ke nau whakahoko, ho nau ngahi whatongia. O ke nau ke aha taha ia maalunga hata. Koe. O ko hono mo ni ko ngahi uma ngā ue pe. Kātoa pe ia. Aia ko ngahi uma ia o pule anga whakalukufua o tonga. O kai ko uhinga pule anga ko pehe executive ka ko pehe ko Kingdom of Tonga. Ko nau ngahi foi kupu ngā ue e tolu. Pak nau tatau ko toa pe ko ngahi kupu ngā ue ko toko toa pe. O ku nau whai e nau ngahi ngā ue whatatau pe ki e nau lao mo nau ngahi tūtūni. Ai whapehe pe ko pule ua, pule uraki, pule tolu. Tau pai ka uhinga ia pe pehe ko pule ua o ku lahianga no mawhai ona pule tolu. Pa ko pule uraki ko kabineti ku lahianga ni mawhai na pale area. Ko yanga pe mahalo yanga ko hono structure ko hono hiki ko ni stutone. Ulak aifo ko kabineti pa pe whare area pe whamawam. Ka koe winga pe ia koe
ko ngahi umanga awe pe nau tatau ko toa pe ko ngahi umanga awe ko toa pe nau fataki ai ngai fatongia ke pe nau tolu pa ko nau tolu ia ai pule o ko nau fai ai ngahi ngawe ko ia mai kakai falupua ai kakai e fonua pa ko ke pehe ke malunga tahaia hata Koe. ko ene afio e o no o afio me o lunga is the head of state ko ia o kune o ia kune whai ko koe hana wha mo o ne lao pak tau pehe o ki make he ange ai tuunga o ene awhio ki o lunga ange ko hinga he ko ia kune hanga o wha mo o ni ke lao o pāse at koe me whare area kune wha mo o ni pe ko i ke ai he koe lao ni anga hai hai ko toi whanua Koe. malo Koe tau talanoa koe ki he independent e ngahi mawhai koe ni hange koe wahe koe nuku ke talanoa ki ai. O ku o mai Alfred he toko taha koe ni e whi koe ni o ku o atu koe ni ke whaha wakai ki ai. Koe ne pehe ka oku independent e whakamau me he pure ia e pēnolo. O lahi whakono tālanga e ngai whakaukau ia koe ni social media pehe o ku wai mawhai e pēnolo ke no whiri ai whakamau ko he whakamau anga. Koe whehui a Alfredi pe o ku iho wakai o ku nau independent ai whakamau koe pure ia o ku nau independent me he pēnolo pe i kai iho wakai. koe o hange koe ta lau Koia. e la pe de ko solo Koia. you said the Koia. name of now koe Koia. koe malo apito solo kapau o ku tau pehe koe separation of powers na tau toki lau koe ane nai Koia. koe kabineti whare area pe mo whakamau anga ko nau tō hui o ku ai ngai fo isino ko toton ke nau vahe from each other ai vahe e me he anga nau pure i mo nau wharere koe sino koe o e penolo ai koe kau advisor fo ki ia ki he awhio whakatatau ki he konistu tone mo na ngahi mawhai i ai. Koia. O ku tuku i ai koe uhi ngahe koe ke kau ia i hataha he fo i toko tolu koe. Koia. Ange koe kou lau ane nai o ki mawahe hake ia ki o lunga. Pea ko hono mo o ni o ku totonu ke nau independent. A Koia. ki nau tō. Pea koe lau koe o ku pehe koe o ku ikai independent. O ku takitaha pe foki ene whakakaukau. O Koia. ku takitaha pe foki anga ene whakalea. Pea mo ene whakatomlea. Pe o ku ikai. Koe taimi koe ki mua na ia e komisoni ia na na hanga o whiri a ka whamau. Koe komisoni koe ia na ka wai atensen re. Mo minista koe o justice. Na e kau pe ki ai pe a mo e whamau lahi. Whamau lahi koe o whamau. Pe o ku tau sio pe ki ai. Pe a tau whehu i rewa koe na o si awe ki he komisoni. Pe a tau sio koe ke ni ihi koe na i loto he komisoni. O kawai pe a tama ia. Koe tama ko ia, koe tama ia, koe whamaurahi ia. Kawai mo attention ia re. Pea te tau whehu he ahoni nei independent, pe i kai. Manatu whoke o koe na whahinga whakataha high level o pe he kotoa pe pauke nau declare nau tō. Hange koe ni ka pau nei te ake appoint ai whamaurahi, ka koe ia ni o kawe me mipa. Ko pauke ne withdraw himself. Ne a pauke ne ke mawahe ia me issue ko ia he ke kau ia hono kau hono talanga i ko hinga he ko aia ke toi whiri pe ia pe i kai ke toi hoko atu. Ai ko ngahi mea ngā ue whakapurerere ia o whai i he fo isino te na withdraw na e withdraw e tama ia. Ko ngā kai area e rewa he toi pe toi hoko atu pe i kai. Pata te tau e ke rewa tau si ole ke foi structure ko ia na independent pe i kai. Tau si ole ke foi structure ko o kui he penolo he taimi. O kui tui whamaurai. O kui ai pe mo e Lord Chancellor. Kansela. O kui ai mo e atenseniale. O kui ai mo e kauloa Lord teni i ai.
Pea tau pehere vai taimina. O kunau independent, pekai. Tau si orewa koe hai tō piki kunau hanga diskasi. Kunau diskasi I ahai. O tau pehe ai, o kunau independent, pe ikai independent. Ka kou tu iau koe taimi koko, o ai ai ke nau. Ok, yongo atu pepe ku mate mai meheneti. Ke kunga koe o tatong ke ai. A ui ake ane anga awe kono o whamatala ko ai. Ka pau te ake ui puina tahe na to, o pau ke withdraw ta haya ko ia. He kai ke kawi ai. Ka pau lewa na ai ke na hanga toi, na toi whiri. Mandu foi, this is an appointment in a disciplinary panel. Ko nau foi whatongia lalahi, ko toi appoint na whamau, ka pau ke lote whamau e pengolo, nau pehuk sa ne whai whatongia. Taimi go whai discuss koe mea koe ia koe ke kawe tahaya koe ia ia. Ka pau lewa o kukuhange koe attention yale, ka pau alato ose ne te mi, ai ke toi appoint, he kai ke kawe ia. O pau ke withdraw ia, kai ke kawe ha mea tahaya. Lewa ke kau tama koe. Pe ose koe ia, o alu pe mea wa o ki he private council, pe ko tui lahi, o kai whuke wha, o kai whuke whaai hari pōti mai, he kona o tolu pe koe, ene awhio at atape mo ne kau advisor. Ka koe mea ngā ue koe o pule lelei, pe nau taktaha declare in our interest, pe nau withdraw ma whainga mea, o kunau koe ki kaunga ka nau tolu, o kou tui, o kau mo ia whin. Ka kohono moni, he kai peke ai ha fo isi no ia, e awa ki ai ha whiri pe he katoa he kakai katoa o independent. Pe he mai he lau independent pe tu ia kai kakai. Koe mea ia ai fo I whonga ngā ua ia, ai fo I sino ko ia, ke nau hanga whakapapau I, koe nau rules mo nau ngai mea whai ke nau ngai whakataha. O ku iai ai mea ngā ue o pulelele I pa ke nau munui pau kia. Koe whisina koe pē nolo. O ku whehui mai ai ke repi, a kune talamai, o ku whakalao nai pe whakonistu tone, ai foi sino koe pē nolo. Koe pē nolo o whakalao, o whakonistu tone. He o ku hiri tupeka o ki sio ange ki he mawhai ko koe e ni awhio pa moe pē nolo. Koe kupu ia ko ia, koe foi sino ia ko ia, o si whalao ia. Koe pāo ia, o kui he anda ia he private council. Constitution of power. Koe tare at peka ke repi, I o ke repi. Mahara koe kupu tau taha e, oi koni stu tone. Ko pau ke ai attention yare, pa ku kau attention yare ki he discipline appointments receive advice from the disciplinary iyo. Katoa foi kautama koe kui loto, mo yanga nau appointment ni, mo hai fua kau memi pa kui ai, o whakalao pa whakoni stu tone. Koe foi tari no peki ai. Iyo. Koe maasa ke ta hoko atu taua me he konga ko ia, he koe ngā mahino ai tari koe ni ku ki hanga o mai. Koe ki ho wakai koe ki he liriu koe na tau whai koe me he wafe hongo fulu, o a o mai e ni ke wafe watolu en. O ku iai nai ha matawai vai o liriu koe ia,
pe kua ma lohinga ke fie ke lava o wakai atu ki ai hanga mea ku fe ma o ke te whahanga au e ki ai pe ko ngahi mea o si lele pe ia ku tonu ke tau hoko atu hono ngā ue I ke te saiang ka iho wakai ko ako e ki he tau ririu ko atau tonu nai whakahoke ua whengo fulu koe mana tui whako tau ki stepi ula ki en. koe Ki he tau arwa tu koe ke tau purerelei angi. Anga koe tau whakarea koe ia. koe Koe mea koe ke tau hanga mana tui ne ka mata pe ia koe mi he ne awhio a sasupo nima. Ne kai ke peke ne pehe mai e ia koe ngata anga e ni koe lelei taha e. koe Pa ne mohanga peo mana tui ne tau folofola koe ne hanga seat mai ne mawhai. Ki he ene mawhai whaka executive ki he executive. Nai kai peke ne pehe, e nai peke fo I konga na ne pehe, o kui ai pe whainga maari ke whakarerei. Ka koe alo pe koe ai hala whanonga e toki ai pe taimi e ki ai. koe Pau koe pe koe pehe koe ngata anga e nia ko taua o sia tau tōrua ai fo I whaunga pure he kai pe te hapa pare mai e iai. E anga koe whaton lea ene ki he tōwholofola koe ene awhio he taimi koe pia. koe Nā kai peke ne pehe iai kene wholofola aki koe ngata anga e ni koe lelei taha e ni. Kana ne hanga tuku mai o ku iai pe ai whainga maari ke te whainga I wharere ia. Ka koe kamatanga e ni koe tau whanonga tu koe iai. Koe kia te au ia ko osi kohono tuku kohe koni stuto ne ai ngahi mawhai ko mā ke mawhai ko e ne awhio mo Privy Council, wataha mo kabineti, mo whamawanga, mo wharearea osi mahino ia. Osi mahino apito pia whakalapa, osi ai pe ai ngahi tutuune whamawanga, koe hopo la lahi ko ia, ai koe hopo koe a lantaione, Pea Moe pureanga, Pea Moe hopo, ai ngai hopo koe taimi nai pēni, ai koe ai newspaper ko a kalafu moala ko koe mi tongani e taimi ko ia. koe E lahi au pito e ngahi mea na e whama ala he ngahi hopo ko ia. Ka pau oku ikai ke te fu mau inga maria ka kita ai lau koe koni studoni pa te whoki o lau e ngahi tutune whamawanga. E koe ngahi tutune whamawanga he ngahi fwoi hopo koe ni ko te a key constitutional cases ke te sio ki ai ke toi mahino ange ai whakotūtū koe ne ai whamawanga. Pea moe anga koe tau whakotūtū mo tau whai whanonga mai koe hala whanonga I e structure motua o hawai koe ke structure po te lawa I peo ilo o koe ngahi mea o lelei whalelei pa koe pe mo ngahi mea o ku totonu pe ia ke whalelei hange ka te au hange koe ni koe whiri koe ni ai whalearea. O koe anga koe e ku tui koe a aku, ka pau koe whiri ke ilo ka atoa loto o e kakai. O kai whakai ni I o tau ngahi, I o tau pure angani o ngā koe kau whawhawhonga I whalearea. Pea tau si o peo whakatatau ki muri ke anga koe nau ngai tutone mnau whai aki. O kai kakai o sitseni ua I tongani. O ku wailewa whehu iai. O ku nau pesete te au e nau loyalty ki tongani, mo kakai masiva tongani, pesete te au e nau, taimi ko ku nau tū mai ai o pehe mai, ko ka haweni e tau whanau, pea mo whanau e tau whanau, e taimi ko e nau rea pehe. Ki au ia ko osi awe nau ki whanau na tolo ufi he kapakawe I kare, kai tuku atu he kapakawe kiwi, kai whao atu he katomalu e kangaroo. Kana o mere ki wharearea o pehe. Koe ka haweni o e tau whanau, mo e tau whanau, mo nau whanau.
kia te au, he anga pe koe kusia koe ke ngahi whafofonga koe muri Australia mo New Zealand. Hange ka te au na ia e tama nai toki ilo ake Australia, tako sitsen iua koe ni sitsen New Zealand. Nei disqualify ia me vale a ko inga ko ni sitsen koe ia. Te tau ala pe tau tolu ia ke taimi, mana tui foko ka kai muri, tapo ange he mo tolu mo sitsen muri. O kula yangi foki o mo ki se ni te mo tolu pe la yangi mo whainga mahari e muri. Hau kai ke upehe au ia o totonu ke oa te mo kau mai mo tolu. Ka kou hinga, e kwai ho uhinga ia o totonu ke kau mai e mo tolu. E koe peseti lahi taha ia o e tau remittances, ko mo tolu, ko mo si o mai pa, ko ki tongani. Ka koe tau foki koe ke structure koe anga koe whiri. Mo anga koe ai loyalty. Mea kou te rea aki. O te rea aki whare rea, ko to nui ha to loto. Ka pau ku whamalmale te whanawa ki ta mulu whamukuna e whituke. Ko to sino peo ki ta te hao ngāwe to ngan ke whetukua te ki seniti ki anau toki mu. Pe ku te permanent resident, pe ku te double dual citizenship. O to ton pe ke te whai ange hato isio ki ai. Ki he anga e lea, mo anga loyalty, mo anga e ofa fonua, mo anga e tai hoto lau maari e ke fonua. Is it 100%, you know, it bigger? Pea koe wai peku e kusio. Not only that, ka koe toko la. Tau wha sio pehe whiri, ko whiri whare area whoki, ai whoka constituency e hongo pū, pea atongani, pea aluat whoko tahawhito au ki muri. Pea te tau pehe rewa, ka pau e lava mai aniwaia, koe ki toko ononge au pepe, tau pehe koe whia. O kai toko taha ia I tonga tapuni, o ku si I alu pea taha hawhe tupu. Lahi, ka koe ia o si count out ia, koe ke si kau ia e whiri. Ki a ia mo hoku loto moni. Ke ai nai hataimi, ke whai ha whiri whakatoko lai. Ke whai pēha whiri whakatoko lai. Koe uhi ngā ke tau mau to tonu e loto I kakai. He koe fu toko whiha e ia whalau pēha whiri, ku trope nau whiri anau tō. Me lahi ange e vai ua ni ihi kona nau o mau o whiri. Koe ngā koe nau whiri nau tō rea kau kanititeiti. Nei kai ke nau. Ka te au koe structure ko toa pē o ko nistu tone koe ke haku hoha ai ake. Koe foi mea koe whekau ake mo e whiri. O kai ke upehea o ku kovi, o kai ke upehea ia o ku lerei, o ku sio pēa aku whakaluku fua. Ki he anga koe hono o atu, o ngahi le o koe o kakai pe ku to tonu. Hono o atu mono represent, ki loto ki whare area. Pe ko atu mo oni aki e loto, pe ko atu mo oni aki koto whatongia ke awe to tonu atu, ki loto. Ka te tuu o whakofongai ko ngahi le o ia o oku mo oni, ai ngahi mea ko ia. O to tonu peke whai hato I ki sio ki ai. Ki hanga koe whiri, ka ki a uia ku o toenga koe ngahi mea pe. Ke pia fua me hawa. But even ko democracy is the best of the worst. Anga koe lau e kau taki Amerika he taimi koe. But then, ko mea ko ia o alu pe liliu ai aho mo tau sio. Pea alwhakataha mo tau whahinga values, whakafonua. Ko ia kune whai e puke. He kai ke tau fo ilele ko ni stutone a tataha pe kai whamawai ia me he uho koe o e tau ngahi values whakafonua. Mo tau ngahi ka wei ko ula. Ko ne tu ose ana me iai te tau whafo tui le. Te tau taki taha tō peke whenga maari e whao hake wawe taha osko hapa te pūri. Koe ke hamea ke ni hanga hai kita. Aki hoto loto koto aki he kakai o kunau whia mao e tokoni. Malo. Koe, mahu inga pito ai whatalanoa ku whai mo koe I he konga koe ni. Whe konga koe ke whiri o e pare mea. O ku mahina whoke ka whafonga kakai ko whake ai mawhai koe ea ki he kakai ke nau whiri mai ai ka whafonga kakai. Pea ke toki whiri lewa kau taki. O koe ni ihi o ku nau kamata hana Talanoa I o ku koe whaunga koe whiri pare mea he aho ni whare area. O ku koe ke fuu whiunga ia ke he ata ki tua ka ai ngahi whiri koe ia.
ka au fia ma uia ke te ai ha fonga ta pe whakafoke tu I pe koe ha whainga fonga whiri he kakai whakatoko lahi pe koe ha whainga fonga I ho wakai ke ai o totonu ke whaha ngāwe ke ai pe ku tau totonu ke tau lue atu pe he mea koni ko tau asleri ke ai Kakawani he topiki o ko whaano ko mau peo whiwhiri ki ai. koe Pe koe ha hono lelei, ai tu unga ko he taimini, ka pau te tau foki ke whai e hene awhio, ai whiri o pare mia. Koe ha koe hono lelei, koe ha hono ko koe wiki. Ko pau ke tau hanga pe tau tau luia, o fua tau tau katoa, before pa tau hanga o, 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 o whaiha tau au whangatuku ki ai, I o ko totonu eni o pehe. koe Ka koe piki mea o ko ki tuku atu. O ku ki lele yang he anga ko koe e tau lele koe tau tohe tau koni stuto. Ne whakata tau ki Vanuatu, for koe example. Ange ka te hawe o koe ke te ai hafo I gap whakataimi ia I he ngai whanua ke he. Ho tau ngai kaunga api. Ki he vote of no confidence. koe Koe hu koe tau koni stuto e tau koni stuto ne. O kuia e foi mahina mahala taha walo ki mua I mean ki mua he ose whiri tapu ke whai ha vote of no confidence ia ia a pe kuhala ma upe kai pe ku taha ono aia ku pau he kai ke whai hano hiki ni mai ia ai o ku tai whalala anga ai pure anga ko ko whiri ko ia kai hu koe ki tua ko winga na ia e whakakau kau ia na ia I pe whakakau kau ke o e whai ha whiri, ke tuku ki tu ai pure anga ko ia ko hinga, ka o ke nau lele atu, ke nau koe hanga wha mo ni mai ke ka kai, ko e ko e mau lele ie, ko no lele ie o no whiri mau tolu, koe ko malawa ha, mo ha, anga ki whainga maari e. Pea ki mui, pa koe alu ko koe ke te whai e whiri ko e hoko mai, ai ko koe ke osi ko hana ai term ko e whai tau e wha, o koe whai whahina mahalo e ono tapu ia ke ona te whai ato vote of no confidence. Ko e uhinga peke o e disrupt pe hu ha whakawhainga tā ia o ngā ue pure anga tuku ke lelelele. O koe koe ni ki lele ange ana ia me ngahi kaunga api ke he. Ko ngahi kaunga api ke he, ange ka te ana na toke ana whakarere ki mui kana i pato atu pe koe hu o te ki ai ke si mātu hi foi tu ko e va e kabineti ke si lava o whaari ari mai ko ha e na ngā ue mo na programa ngā ko lava ko ka mata tu pe ai whakatau hosi a hange ko ni ko tau whakakata ta mo ko whawhai ka mata pe foi ka mata te ke lava te fia ko ha pure ana very disruptive tu koe ai pe ki pure anga e hau ki pure anga te ke lava mai na wha awe ki tu ha o si pe foi waha ta ui e wha pe fiha whiri, ko e foi whetong pure anga ta tape. Kai ke koe iro e kau ngā wha pure anga ia ko hai ere o te nau whanongo ki ai. Kai ke iro e kau ngā wha pure anga ia ko hai polisi te nau mui mui ki ai. Pea tu ua e ngā ue pure anga, pea to loi, pea tau to loi a pehe. Ko koe pehe ko foi mea lele ia. Sai, ko tau whoki mai eni pe wai ko ha whakakau kau. Pe ko hahona lele ene toi whoki ke ene awhio. koe Ko hono mo ni o ka pau e whoki ki he ene awhio. E kai ki te whai ha mo we mo halongoa I he vote of no confidence. E kai te whai ha whakatau hos. Pe kai ki te whai ha toi pe sio whaki te nau no forever ngā we e pure anga ki he ne lele. Ka ko hono ko vi eni. Ko taimi koe ke o peha ko ko vi inga as in marriage of criminal o pe wha. koe Ka koe anga te tau sio whakaluku fua. Ko no tawhaak vai ko taimi ko e whoki ai ki hene awhio te tau koe e ke rewa fwoi whehui ko ni. Ko hai o tariui ki ai kabineti moe paremia. koe O nau tariui ki he kakai, pe o nau tariui ki hene awhio. Te manatu I whoki ko mea koe ke mahino ka te tau tōru, o kai kau pē nolo ia hene awhio. koe Te tau e ke rewa ko hai, to re ola hianga foi ko hai ko ia. Ko hai, o ku tariui ki ai paremia, Pea Moe kabinet. O pau pe mahalo mahino
Maina watu pe solo Koia. foi le la yang foi ko hai. Pega paure va a uia ke mea ko ia. Pe ko mea leva te tau to sia le vai ke progressive fa demokrati whakapurerei e rewa. I kai u tau toi whoki pe ke pre-2010, o kai ho tau ngahi kaunga ngā ue mei muri, o kai kau donors mei muri. O elele nai ki hanga e nau sio, ki hanga ho e nau. Tau pa se tiko fu pangalahi una o mai. Mana tui ko ngai mea ne se o mai ai nau tolu e whai ai whangi wha maa ui ai, whai nau tolu e anga nau sio mai. Ka ko tau tolu ko tau nofo i tonga ni tau ilo e tau tauhi hou e ki pa tau ilo e tau tu i Ko tau ilo hono whale. Pa tau ilo ene anga ene tō onga mo ui pa tau ilo ko i kakai ko nau nofo lotu i pa tapu anga mo ni awhio. Tau sio tau tolu he ngahi values pehe. O kai ke sio mai kakai ia ko iai. Nau sio mena tolu he tawhaki kehe. Ko anga pe e ku ki whakau pe tu watu pe. Ke toi ki sio, ke toi ki wharere ane pe ai anga ngai tālanga. He kou sio lahi apita ngā poin lele yang o ta whaki. Ke toi awe ko ki e tuwi mohono toi tu pe ko he taimini. Ta kuai pe hona mai ta whakai wa. Ngā loa pito. Ko mea whoki o ku hoko he taime o tau talanoa ke ngahi ke tau whaunga, ke ngahi mea whakalā, ngahi mea peheni, ke ngahi mawhai. O ku aluhake ma o pe whoki ai kupu koe pe nolo. Hangena e whehui mai ke repi ai whehui koe ia. O ku he kupu tolu taha tolu pe mawhai. Kabineti whare a rea whama wanga nā ki talanoa ki ai. Ke koe whehui a ke repina neo mai. Koe mawhai lewa pe nolo na e mau ia mewhe. Koe mea pe ko mawhai koe penolo asi pe he koni stutone, mau me koni stutone. Mawhai koe ia mau. Pa koe whai konga lalahi pe ua nau iai, koe nau hanga o whiri ai kau whamau. Ai koe appointment, ai koe judicial appointment and disciplinary panel. Ai koe appointment koe whiri kau whamau, mono tuku hifo. Pe mohono sio ka nau tolu ke tau tea ka pau kua nau whahinga conflict of interest mo mea pehe. Senimili ko ilo pea ku mawhana e te talanoa he ngahi mea whakalao koe ni. Ka ko ngā koe ta taimi ko loto ke pako ilo whoka ta proklama wha o CN. Ko loto ki whoki mai ki tonga ta pongo fulu. Ko ngā he ku mahu inga apito koke ko e tau talanoa. O ku whawhalala i tonga ta pongo fulu he tainimi. Ko ngā ko mou teu whiri. I he taimi koe ni o kuke i tonga ta pongo fulu ai. Pea mo campaign o au mai ni ke ahoni. Ko tau pehe whia mau viviri a tangata ponga fulu o kuke i loi, o kuke mateu teu ke hu mo i ki whare area. Maloa pito. Koe whia mau viviri koe tangata ponga fulu e tipenia ke tau sio koe hae nanga he activity go hanga occupy the most of their time. Koe hae nau ngahi ngā ue ko koe o nau lahi kia e nau mo ui, nau mauanga mo ui. Ta tau pia tangata, pe ta tau pe mo whiwhini. Aia koe te sio, koe nau activity, nau preoccupy lai taha e nau mo ui e kakai tangata. Koe oki uta. Koe oki uta, ka moe ngō ue, ka moe alu pe ki tahi. Pea koe pe moe ni ihi, tō lahi o kau koe kau ngā whapure ana. Pea koe o koe ki uta, koe hala koe ki uta, Na ia whake ki ngā ue, nei whai he ekparemia ko malolo, ko ne pekia, o lava atua ia ngai ko ngā lahi ai hala. He tipeni, e te whie alo ngā ue i uta, ka paku sai ai hala. Pa kue pe ngai ko ngā hala ia, o ku alu pe taimi ia, ko tui au koe ke toi ke he aia tonga tapongo fulu ia pa moe toenga. Koe aia koe ulo aki ia.
Koe ua koe nau whema uiwiri pe nau tolu. Koe ai tau pehebe koe kakai whewhine. Koe kakai whewhine o ku nau kokaanga pia nau lalanga. Koe whema uiwiri koe ke kakai koe kokaanga. Hawhanga ki I misini tātutu. Koe winga koe whakapā koe ki rai tutu ia koe uiwi lahi whau. Anga pia he iwi hakakai ka papa kakai tangata. Ka koe mea pango koe si kakai whewhine ne unau whai koe ni. Neu alo whai ku ki a ahi door to door ki whitu o ta whaake a peo la pa. Whahai mai pe koe ki hoi. Neu alo ai o Talanoa. Whanongo peo ke tutua kakai ngā ue lai. Ai kakai whewhine. Teo whanongo pe ngai api ko pato mai tutua ko hok whawhangu ia mo kui. Te ulue lewa I halalahi tawa mea lele ka ulue hua whangi hala alu ke whangi api ko pato mai tutua. Ka nau alu ko Talanoa mo nau tolu ko nau kore. Kakai whewhine. Pau ia haki mi sin tā tutu I he. Pe ma uia ka mei whe. Ko anga ia ku whakaukau. Ko nau whe ma pe nau tolu ia. Te nau lotu na to whai ngā ue, koe ke nau pehe mai nā tō ke māma pāanga kai tuko mau tutu, I kai. Nau pehe mai nā tō, o mai haki mea ke whakawhai ngofua iange e mau lai tutu. Ka mau whai pe ma tōre tutu, he koe mea mau ai mau mō. Ko kakai tangata, ko uta mo tahi poki. O kulahi au pito e ngahi tokoni waka, o ko usio au, alo ke ngahi motu. Alo ke o whakaivia ngai tata te whika ngai whitu koe nei hardest hit I he tsunami. Ka koe kusia koe ki ana tolu ko nau si. Ko hawa pe nau ta ute si kakai he fosoa sio pe ki tahi. Ta koe nau sio pe ke ki waka o hai o alo. Ki toko taha pe he kolo. Koe ki waka pe he taha he kolo koe. Alo e koe ka nau ta ute pe sio. Nau poto lere he tau tai. Nau wiwi lahi. Nau kei talavo ke whai mea koe ia. O kai ki ai hawhai ia he me konga ko ia. Pea koe mea ko ku nau tatau ai a whiwhine mo tangata. Kātoa koe uhila. Ma mafa ai totongi o uhila. Pea koe mea ia whakaukau ke he whine mo tuani. O kai penga hi mea ia nau ihe uhila foki. Pea nau sio peo ia ilo. O kai penga hi mea ia totongi ke whalelei. I ngai polisi pe ia. Whaka loto ngā ue. Hange koe ni koe nau threshold koe delegation. Ko hai o pupule ki he kilu o alu ke whiha. Mai ia ki hai. Ka pau o te aweke poate. Ko motor koe o pupule ki he whiha kilu ke whiha kilu he. Ai pe motoru ia. Pehe. O ate mai ia. Whai pe motor ngā ue ka mea o sto reporti mai pe ia. Afterwards. O koe whangi mea ia to tongi wharere ia. Pa koutu ia uia. O ko kau mo mea koe ngā ue. Koe ngā ue ta e accounts ki he anga koe ngā ue. Ke ngai mea ngā ue. Me ngai mea pe. O ke hanga pe lolo ia. Mai no pe ne hiki an. Ka koe tau ilo. Ka koe tau aine tau tau koe. Non-fuel components ko koe. O ngai whamore. Oku to tonu pe ke te whai pe haki sio ia ki ai, koe ke whangai ai po ate, pa koe ke whangai au ia ku ka kokulea ake pe koe ngahi mea neu sio ki ai, I he mea whakalele ngā wepe, oku to tonu pe lahi whangi mea, ke whalele. Pa kou ilo ia, ai ngai whangi mea, koe nei ai peki whainga ki ai, mo po ate koe nei te si whakau ngā tāmaki ki ai. Pa la wate ni I, kai manata whoki, koe os peki mautolo moha au, alanga pule ke heia. O kai ke upehe au o ke pule ko ia I kai. O pau peke nau whenga nā toke tupo e company. That's their whole purpose. Ke ai ke tupo e company. Ka koe pe whangi mea, whaka policy, whaka ngā aue, whaka structure, o to tono peke wharerei. E kā uia koe anga whakakau. E kā uia ki heki holo ki. Whamore kai lava ki maane. Mai o. Ke tau talana whoke he uhi la e Senimili ka taha eni ha mea ku mawhasia e ka kai whanua. O ke mei uhila ai api kotoa. Wai pe e whangi api au. Nau nofu nau tolki ut he wao koe ke aha uhila e au ki ai. Ka koe talanoa koe ka kai he nau mawhasia he uhila. Hange ko ke talanoa ki ai. Mahino au pito ai hiki e lolo ma ngahi mea pehe.
pakfa o hake foke vahenga. Ngai fu vahenga o poate uhila, koe poate, ka koe kau ngā ue koe o uhila, kau ngā ue ki olunga, o ku riunga la fiha ia I he vahenga koe ngā ke pureanga. I he ngahi mea koe ku tuku mai ke ilo kia kakai. Ka koe e ke atuka koe, ka pau e tuku hifo ngahi vahenga, e ai hane ki holoke uhila, pe o ku he kai peke hane fuesia anai he koe mea ia o ku mamawhai uhila e vahenga. Pe ko whakau e taha, ko ha koe ke lawai o whahanga au ke ngahi vahenga ka ku o hake pe kakai e ne fuwha vale e ne fuulahi e ngahi vahenga. Uraki pe koe vahenga, koe mea pe koe ke mahino koe ke te tau tolu koe company koe. Ai uhila. Koe company koe ia pa koe pe honau e nau koni stutone, pa koe pe mo nau lao ia nau tolu, koe ke lava e o koe ke pehe ke tau o koe ke lava. Koe pure anga mei koe ia pe une fide kau pure. E kau pure ai koe ko nau do a governance, ko nau tolu fo isino ai koe kau tare kita. E koe vahenga koe tare kita, taha mano waluafe mahalo, pe taha mano hiwafe. E basically ki e tau. Ihe ane koe na wilo koe au. O ku kip vahenga sisi ia. Ka koe ka mana tui fo koe toki o koe ka full time ke mawonga au e ai from 8 to 5 koe me koe o pe o ngā aue koe whakataha mai e ngahi pepa mo fsio koe ke ngai policy na fotutu mai mo ngai pe mo na ngai ngawe. Ka koe mea koe ke tauhanga ilo I koe ngai contract I koe ni koe o si whahinga koe ni koe I olunga. Na e osi I pe ia ki mua ia pau te whatata pe au he ko alatu mau alatu koe mo ki na e wheinga. Whenga malohi au pite pure anga. Ke nau fusi hifo ki nau tolu ki lalo ke nau me on pa pepe ngau ngau whapreanga. Koe mea peke mahino koe anga koe o na tuwha lao. This is a company. Paku kehe ange pe wahenga company koe kau ngau whapreanga te a civil servants o kehe pe mo nau mo anga nau ngahi tau mua nau tō mo nau ngahi principal o kai tia ke nau ngā au e mo mea. O kai ko aia ki hatupu. Koe ai pe ia koe ngaka nau service ke kakai. Ke heia me kau mo tau mua koe o koni stutone Pea Moe la koe public enterprises ke u public enterprises. Ko pau ke mau e tupu ia. Pa ko pau ke ngau e ke kakai ko ia nau poto mo nau iwi mo na experience ke mau e mea ko ia. Ka koe tuunga koe fu alu koe e ngahi wahe koe ki olunga. Ko tu ia wia o ku iai pe ne kamata pe peisiki ia. Ne ke fulahi pe he ia. Ai koe ngai peisiki ko ia pa o atu lewa e ngai whakapare. Man tui whako koe ai hono review. Pe atu lewa ki pe se te fiha review e tō taha ko ia. O se ta una review a ki pe se te fiha. Na hiki pe he o tāna ki whak pe ia ke fwoi peisiki. So through the years, alwai pe, alu ki o lunga o pito. Koe mea koe na mauhanga I lopa, koe uhinga koe na oange koe whinga koe ke whakahifo koe ai ngahi wahenga ke tuku hifo. Oku nau kumiloia lewa ka unga wea. Ai na oange koe ai advice koe me kau loia koe ai ngā we. Na ia lewa si o ia ki ai oku retrospective e mau ai ta ofia koni stutone. Ai koe kupe koni stutone pehe. Ka pā kua ia taha kua ne munu ia kune mau he lolotonga I lao ko ia. Man te whaka contract ko lao. Lao ko ia. Pea osean ko ia ko mafuri hake pe ia ta ia hafoi uhinga o tuku hifo. O tuku hifo ia o ne more ko toa ngahi mea kune hanga ia ngā we I aki hon ene whinga he ngahi tau koe o accumulate au alu pehe o lahi e nau wahi. Koe mea penia whai koe pa mahino le waka mautoro, pana o se ai pe ai ki kole advice ki he ateni seniare, pa koe mea koe na mahino ka te ki mautoro, o mau tatau pe mau he kai ke mau lava mautoro ia,
o matu aki foi lolotonga pene enjoy ne benefiti ko lolotonga Koe. ene osfa mo oni ke ne contract ngawe mo alat matoria o tuhi fo gilalo ko foi mea pe tuhi fo ai gilalo o ka pau ua o e company ke hatu unga ke fai le hano fa hinga hano to restructure hange goin fa to si ha ka nga au Koe. pe angi ha choice ka na to ko ne hala ho mo holo mo vai ko mate ia tau ka ta ha ka ta te ne te o mata o pa ko me ia ko e to kia o kai o to fai ha ke to kia la tau justify hali liu ke ngai vai nga ia o ke tu unga ko ia Koe. kai lolo tonga pe kulelelele pe fo ke ngai mea ka ko me pe ta go si o ka hana ta kila be fo ke remuneration authority Koe. ko tui ka pau e ai hato e lao e to liliu ki mui e tai whakuristo tone pe mo lao ko ia ka pau e liliu remuneration act Hmm. ke ngata pe ho vahe aki foi vai ua pe o you know the amount that you are having now Koe. so tai whakuristo tone pe ia ka koe anga ia koe mea te accumulated over the years ko hinga koe nau performance ki pese te tolu o sko ia hiri whaki mai alu pe kana nau pe isik ala tasio na nau pe isik pe nau doli lalo e lau Koe. mano o no mano fit mano but so over the years nau alu pe o pito ke tu unga koe nau ia Koe. Malo pito pa ku mahino. Mahino o pito e whamatala koku ke whakako sen mili. Tato fito ka te koe na ke i loto i he poate koe ia. Koe lawa o ilo ile re ngahi mea nai hoko ai. Koe ngahi paanga koko wate whare rea ki he ngahi wahenga koe i tonga tapu. Hange na ke talanoa fo ke whea mau vivili. Ai lahe ngahi whea mau vivili. Ko e ngai whaunga o atu e ngai constituency fund ko ni ki motolo ka whawhunga wharea rea. I ho wakai ki ai o ku te aha mea whea mau teke liriu i tangata pōfulu, pe te ke ngāwe a ki pe ai whaunga kulotonga lere a ki, pe ko hai whai ngā whaunga ngāwe a ki ai ai paanga, ko ngā kua loatu o ave ka hai, whakamore e hai, pe ko kore wa te ke reporti ki wharea rea. Kua ha mea teke te liriu i he tuu ai panga whawahenga. o ko tui pe ko alatu pe o kuai pe ai whaunga whakakulele aki wai pe Koe. whaunga kulele aki taimi pe o ko o ko ai ko whaunga ko pau ke hanga ki tai a justify mai hange ko Koe. ko police whakolo Hmm. justify mai hato continue ato hamhasirin me constituency ki he police whakolo Koe. o nga he koe fuke hana to hitai mi ana to man tu fuke o ange Koe. toki inu inu hana ki me ka va mo me Hmm. na wanga ke to ton ke haki training ia kono Koe. mo ni ia to ton ke haki training ia ke ni i ko ni ko ke haka kai o sai ka kai fine na ngai fala ka o anga ko psi o ko i he Koe. ta pe he hopo ko ni ko na to fai ko ai pale mia ko pe kia o Koe. ko si o he pepa ko ka kai fine ko o va henga la pa ko mau Koe. mau o pito e nau time te pile e nau mea mo ho na nau whakata ko ha e nau mea na ai ke mo nau mea ai mo mau o pito tama ho ko ai ko nau hanga foko ai ke justify he te Koe. nau ko le panga mea pe pa ko ai rewa pe hango poli whako ni mau o pito o koe pe kini i si be ia o kai ke wha ma o mai ia ko haina i he pō ko e mo mea ke justify no te o atu pe he kai ke vi lo ai to te panga ia o atu fie ma o he whale ale ai ke angi ha wha mo oni ko wha ke au ko mea ko te tau te uraki ia whai ka pau te hu ai ha guidelines Koe. ai ha guidelines ki he me hange pe koe tau pe he tau mui pe he tau lao lahi hange koe procurement ni Koe. o ku iai fo pe me procurement ni ai fangi constituency ko hai o ku ne leipa ko ha na leipa ke ne fai fo nga o ko no at kai sirini ko ko paule wa ke ai ki me ai ke pe ai hatau ki tala hatau ki piti mai ke hata kai ko family pe ia te ala pe kita ake ki ha family pe ko hata te maheni ai ko pau ke fai fanga ki ai ha ki guidelines
ki anga no whamore, ko hae kakai ke ai o recruit mai ke na o mai whai ngā ue. Whamore kai panga a constituency, pa mo Okay. project ko ta pe ai constituency o whai. Pa train ia e ofisa whawahe mo ofisa whakolo, ke anga hono tauki. Mahalo ka whangi mea ia mahalo e ala to kōni ki hono. Ko ne toi ai Okay. ke toi, he ko mea lewa e hoko, te na whesio seo whaki, o se ange te koe, ke loto ia ke ai ke ai e lei pa ke whai e hai, ko hinga na ki whamili hati e mohai. Pa Okay. o se ange ko, o se e tau whapanga e, o ke tofu taha ki luia ko pe fiha te ke peke expendia. Ko hinga ko ki whesio seo whaki ko ia, ka tonu ke oa te he, ka nau whai loto tau ata ina whata tau ke guidelines. Kai whai mo flow e panga, flow e ngā ue, ke aha nola. Ka oa toe ke he taingo o se ko mea toe lahi. Mālo. Okay. E Senimili tau whanongo I whare a rea ki hono whehu I mau pe hamo no tālanga I mau pe e ngahi lao, Talanoa he ngahi mea o totonu ke whai hangau e ke ai ke liriu, whe mau halao. Ko ha o mahu ingai, o kai ngata pe tonga tapu hongo fulu, ka ke ngahi wahenga ke nau ave ki whare a rea hataha, hange ko koe, o ku iai e tau kei whakalao ke ngau e I whare a rea. E solo ku o ia I foki ai conception foki ai ka inga. Koi, Ui te whi mau hata hala o ia ko inga whawat pe la o ia he crown law koi, o pe he. Whawat pe la o ia he kau whao la he crown law pe kui ai pe ai awe ki whare area pa pe toi a ia pe I kai. koi, Ka ko mea mahu inga ko ke ai ha tahala o ai e solo. koi, He kua e wheitu o hao mea lao. Ulo aki, o koe e lao o hao ia me, o wha uia he pure anga, uia koe public bills, Ai koe koi, lao whaanganga. Pato hao whako pasi wale area. Pea kuhanga he konistu tone ia whaka ata mai, aki ai ni ihi koni koko o ku whafofonga wale area, ke whao e nau lao. koi, Whao pe lao, takau pe ko whao koko e he pure anga. Pa koe ngai mea ia ni ihi, o koe ke loto e pure anga ia ke nau whao lao ki ai. koi, O koe pe whoke e nau asenita wha pure anga pea nau tō ua ki pe nau sio nau toke patseti. Ua pe koi, nau sio nau toke whaunga. Ngai mea pe. Pe taimi ko koe o ku ngawe aki ai koe e he toko taha koe koe private member. Hane whao hane lao. O alu atu ia mihono loto totonu. Koe ke toi sio ia ke he patseti. koi, Ko koe ke toi sio ia pe whaunga whewhe. O kune whao atu ia whakatatau ke leo e kakai. koi, O alu ia o alu ia o whanongo ke kakai. Pa kune whao. Pa koe whine motu ani ne Australian. I he ngai tau lahi. I he whai e whatongia ko ia. koi, Ko te whanongo koe ke he kakai ha whainga mea ke address aki I ha policy pe koe ha. Te te ngau e aki lewa ai tohi koe motion for an order ki whare area. O koe he no whaunga o na ia, ke he peia pa koe no whangata pe ona motion ni. Whakotu, ai ko koe whakotu. koi, Pe a koe ai lewa moto whakongia kita ka pau koe whare area, koe toko taha whare area kita o koe ki te kabineti. O koe ai o ku mai e motion ni pe ku te tohitangi, koi, Pe koe te whao e lao, Pa koe whao koe lao, oku toi mawhao ange hono mawhaia o ona. Pau kai ke utoi sio a tau ia koe haa patseti e whai aki. Ka koe fie mau patonu pia mau viri aho to wahenga pa kute o ngoi o koe ke whe unga hano address aki ia a motion for an order koi, pe koe motion ke ake pure anga ke nau mui mui pe koe whehui henga koe niku o koe whuke whehui ke tari ke tua pure lufa o se maina ko toa pe o koi, koe lewa question time whuke whare area. Pe ku te lava pe ki ta whehu I vere polo, pe ku te hanga tohi ia te whehu ke ua ki mua ke tari mai e ministago ia. Ke koi, uinga ke te toki e ke whare area ai, ko hinga ka ne tari pepa mai, pa te whai ai koe ai discussion ni. O mai e ngahi ngā ue ia ke whafofonga koe whare area, o ku ikai ke kabineti. Ko inga ke wha malohia ni ihi ko ni ko kunau tū me ta wha aki koe, o whai hono sivi I koe o pure anga. Pea ko hono
foi mea ngā ue ta ultimate weapon ko whao lao, whawhoi tui, private. O kai ke toi si o pe ko hapa set ke whai a. O si o pe awia ke foi whema o koe atonga tapongo furu, ke whai mo whai ia he wawe taha. Ko malohinga ia o totonu ke ai hata. Lao, tene lawa ia whai ngai mea koe. Not only that, ka koe taimi ko hawai koe lao koe e pure anga. O kune lawa lewa ia si o atu. O ilo i atu ai asen ita gogo i mui i he lao koe e pure anga. Ka pau ko hame ia o kuala ke whai aha tālanga. O tuku ke heange e te siofi pe whepaki ia mo lao koe. Pe o whepaki mo koni stūtone. Kai ke he ko ume aku as whai ia e he kau whao lao koni koe crown law. Kau mo law vision committee ko koe e pure anga. Os whai e nau tau. Toi o mai koe komit lao ia ai whare area no whai ia e nau tau. Ka ko kita koe if you are there o whai discussion on the floor of the house. He fo i taimi be ko ia. Pa te fō hatu e te sio review ka atoa ka pau ko full section e whia ngō puru alo te au ke via e ngai full section e lago ia. Ko kita ko ku te hanga ko i lo i koe lao. Mo anga ko hono fe hoko naki koe mo ngahi lao ke he. Mo ngahi asenita ko koe pure anga. Koe ko pe kita ewi asenita o kukovi. Asenita lelei he koe whai pe ke he langa haki. Ka te sio rewa kita ki hoto wahenga. Pa te sio kita te tuat kita me ta whaaki oi kakai. O kui ai e mea e ke te contribute whakalao. I he mahu inga koe ke te ilo e kita koe e toko taha lao. E ngahi mea koe whai kei e tālanga, mo e ngahi kupu. Pa te hanga ilo ngahi, he koe lao ko ta peo, kai pe koe lao pe hia, mo e lao e halapureanga. Lao mea whakomisiare, mea whakapanke, mea whakontrek, mea whakakauta. Ngahi mea ku toi ke ngai ki wheitu whakateknikare ane. He kai ke wha usia ia e he toko taha koe ni koe kai ke lao. Kai au sia nge he toko taha o ku lao. Malo. Senimili koe whakaosi pepe a māmai me he tapolo kalama e a honi. Koe go whanongo whoki i he time campaigni ke kau Kanititeiti hange ko kāperi lanu mata na ne hoko koe skeritari pe ko PA toki tāpo hewa Tuionetoa koe whakafofonga mālolo ia o wahenga ko toki tā whatwhisi ai i ne campaigni na e taimina e uia ia e whakafofonga mālolo ke na ngā ue ko Daniel whare na lahi e ne ngā ue wāofi mo e whakafofonga ko koe eni o ku keke ngata pe i he ngā ue i tuaka ko homo whelawe i whawhamili pe ko whehu ia o mai e he kakai i he ngahi prokalama ku whahoko at me heni pe ko hai nai ai whakafofonga le rei taha ke ne whetongi a toke tā po hiwa Tuionetoa. Pe kono whakarea pe a ku ke mateu teu nai ke whetongi a po hiwa Tuionetoa koe whakafonga wharearea ko o tonga tā pōngfulu. Malo apito solo. Koe foi whehu i enia o kau i enia he foi whehu i mamafa apito ka te au anga koe whakau. He koe uhinga a whoke na ia e ngahi tuunga ia na ia o gea i tangata eki. Nai pale mia. Pea na e kai ke ngata ai koe ne ngahi ngā ue koe he ne pale mia. Na e lahi controversy surrounding it. Koe hinga lahi ngahi laulea. Pe whikau aki mo. Pako pau peke pehe pea pure anga kotoa ia. Pea ka koe whehui rewa peheni. Pe te ulawa o whakafofonga ai tangata e ki I he ne capacity as a prime minister as well na e whakafofonga wharearea. Koe whehui mahu inga ia. Kia te au ko taimi ko koe nei au ai koe e ki palemia ko koe ni ko malolo ki hono tuunga palemia. Koe taimi ia nei toki lahi tahai e ne ngahi ngā ue ko koe ki tonga tapu hongo fulu o wa ulele e ne ngahi toko ni lahi. Koe ke pehe kātoa. Toko ni lahi au pito ki he constituency. Ka kia au ka pau koe pehe ke u whetongi tangata e ki ko hinga ko no capacity ko palemia o
mahalo pe o ku ia I pe haki I tuku mua ke te ula ki hu ki whare area. Ka Koe. kou pehepe, ka pau e au ki ai ku mau e ngahi resources, ka kai ke ngata I o ku te lava we I e ngahi asenita mo policy ke lava. Ka te whai I he whaunga totonu, I he ngahi whaunga koe whakalao. Yeah, ka kai ke ha mea ia e whai ngata. Ka pau koe, ka koe tau kamata pe mua me ki whafofonga o ka pau te uhu ki Koe. whare area. Koe policy koe a tangata e ki koe open door. Koe. Te peke aha tahe te mehanga ia o tāpuni hono matapāgia. E whakawa pe hono matapā, pe alo atu pe ni he taime ni ku o se vahe, hoko atu ai pe ia ki he ne ki vahe, o se atu e paanga ko, o se atu mo ne ki vahe ia a ana. Koe. O paurewa ke tokoni mai ki whanau ia I muri, ke whai ke e kuana ko ilo. Tokoni mai whanau ki muri ke whai na ki no fo mo hoa. Koe. Koe huinga ko osi pe hawe koe ai koe wheri uri waki pe a kakai ia I he hono matapā. Koe ngai whia mau viviri. Koe ki totongi ako. Koe ki iha, koe ki mea kātoko ia. Ki au o kia e ku palomesi a ako. Pa ko kai ke wila pe bribe pe kai ka ko hinga he ko palomesi a wike totongi ki he ko wila pe ha pe he bribe because it will be dished out in the form of a lottery, of a Koe. lottery, like hati halulu, Koe. to hinga ka pau te uto ki whale alea. O kai whai konga ia kwa heia aku e whai le vai hano ki vilohi, ko hai monu ia, I he mahina ko ia, ke totongi ene uhila half of it, panga peni manoa. Ai ko whanga ki mea pehe ia te wala whai ia e au whonga fo o pia aku na ke whai ia tangata eki. Ko tangata eki ia ko open door pe ia. Open door mo open pocket. Ko hau pe ko alu ko toko tua wahe o tufa. Koe. Ko si oskapa kore rewa ki he kāinga ki muri. Koe. O ko tu ia ko taimi ko o kua waika ke tu unga pehe. Pa ku kai fo ke te ha te kawenga. Ko Koe. ki te ko o se te kawenga o se te ako ko ke te ha to hoa. Pe ko te ki kawenga pe ko kita pe. E to e lahi ane poketi ako e kuanga fuaki ke kakai. He koe ke te ha kawenga ko ka whanau ako nau taktahanga au e pena tō ma na mui. Koe. Koe pe ta whakahua. Koe. Mō Koe lahi anga a pe pito. fuki nofo ko he konga koe ki utamo e kāinga. E koe kakai koe Koe. ia koe kāinga. Kāinga toto. Koe ka Koe. pe ko ha kakai ke heia. Malo. Mō lahi a pito. Wha mawhana pito ai whatanoa ka koe Senimili. Ka koe ngā ku pure peta taimi. I hene pehe ko tuku atu ka pau. Kua hape ha whai ngā mea e na kai ke u eke atua e au. Ka ku ke mahu inga ia pe koe ke whaose aki. Pe te wate ki taimi koe ni ke ta whaose aki. Pe kone os pe koe ia pe koe lawa ia ta polo kalama. O kai pe ki mea sisi e ko tokanga ki ai whikawaki mo ka kai whiwhine. E koe mea ko whanongo koe ai. O kai kia ha platform ui ha ka kai whiwhine ko alu mo ia. Ke campaign. E Koe. ko tu ui I he grupu whiwhine ke nau tokoni mai ka te au. Ne osi mamata uia ki he ongo ki whafofonga whiwhine nei hu ke whare alea tonga. Koe. Ne ngā ue mo platform koe ni. Pea na mawao whia pito mo whafofonga whiwhine koe ni. Pea koe ne si lea mai peka te au. Koe ke a ue me e nei whakaamu ki ai. Ko hinga oku pau peke whanongo ia ki he leo e whaa pe whiha. E ngai pe platform. Pa koe taime ni ihi. O kai ke leo taha mai e whai toko whaa ia. Ke a mai koe ki ai ki whaingo fua nge ka wenga ki ai. Koe a mai koe ki ai ke I whaa mai pe leo ia. Pa kune tu ule vai loto. Koe ke ne I loi poko whelo e platform e whanongo ki ai. Koe. Pea nama osi hanga o whai e fufoi o whau. Nau whatotolo lahi au pito ke lao koe ni koe ke iai ha allocated seat e ka kai whiwhine. Pea na ai ke whafofonga koe ni ke ni hanga si whahuki ki whare area. Koe mea pe koe nau I lo, hange pe koe ni ko wharea ki a koe solo. Me hau ele o ke I wha pe ia. Koe. Ka kai
Kai ke ha uia ke nau whakataha pe ha ua hale o taha. Ke whaingofua ke hene ngāwe. Pasi no foi pe tō taha koe ni te kai pe ke whakahue lao ka kanai kai fu ngāwe lahi ki ai. Pea hange ko ki pe, ke ki aluange pe mua toko taha. Ke usio ange pe fefe na ka pau e hau e ngahi le o koe ngahi kulupu koe wha koe ke pe au wha mahalo pe kuni ma pe kulahi ake pe tolu pe. Pau te nau fie hau o tokoni mai ka te au. Ke nau ka pau te nau whakataha hau ake fwoi leo taha. I would very much appreciate it. Kwa pale te nau taktaha hau pe he fwoi nau hau pe ngahi leo e wha ke he. Teu mahalo pe e tokoni, mahalo pe he ke fu tokoni. Ka kua koe ke he taimini, ko te kai pe ke haki i leo e ongo mai. Pea kou pe he pe, teu ki lele toko taha pe, teu ki ahi pe, ko hoku leo koe teu whanongo ki ai. He ikai ke te whanongo au ke foi leo e kau platform. Teu alu pea o whanongo angatonu ki he kakai masiva, mo kakai koe. Aini ko nau whanongo ke leo tutua. Hua te ki whaianga tutu. Hu mai lea whanonga te ki leo tutua e ape taha mape ua me iai, lue ki ai. Koe leo ia ko whanongo ki ai. He koupe he koe leo ku mahuinga. Malo. Malo apito e Senimili pea ku whamalo lahi atu kia te koe ho tari ai e kore koia ke whakatalanoa mo koe ta talanoa ene hono ua pea koe ta talanoa whaosia ki mua ke whahoko ai whili koe a tangata pongo whulupa ko atai pe talamonu ki he teu whili ko whahoko ko ha pe loto tangata pongo whulu tau talamonu atu kia te ki mo tolu ko tau pe ka kanititeiti tata whitu kia te koe ta i he polokalama koe ni malo apito Senimili ofa atu kia te koe pea mo ngau whahoko me tongana. Malo talamonu atu pe ke kau kanititeiti ke he ofa ke mamma o hapiri mo tau pe kina mo keresi ia. Malo apito. Malo. Ka inga koe lava ia e tau polokalama mama he koe e ahoni whahoko e whatalanoa koe ia pea mo e kanititeiti koe ia o tangata pongafulu Senimili Tuionetoa Fonua ai au ku iheni ke mawhahoko atu ai talanoa koe a i ahoni whakatanga pena e ongorerei atu ka te motol ai whatalanoa koe ia nai whahoko pea mo e kanititeiti o atu e ngahi polokalama kuni whamalo ke tau kau sponsor koe ia au ku nau tokoni mai he tau ngahi polokalama lava ke o atu ai ngahi polokalama koe ia whahoko atu e ahoni. Whamalo foki ki he kautaha ko ia ai South Pacific Loans. Iho o ngahi fie mao paanga whawawa ko toa pe lava ke whetu taki mai ki he South Pacific Loans i he whika telefoniko na select topo pe mo South Pacific Loans i he noa valunge au valu hiva valu noa valunge au valu hiva valu te ke lava o talanoa i ke select topo i he South Pacific Loans hape ha whainga fie mao te mau hatono no whapaanga ke toko ni ki family, te mau ke whakatau hao mea lele, te mau ke whahoko hawhahinga no pe ko hape hao fia mau whapaanga ko iloa a South Pacific Loans hea nau tokoni ki ho tau kainga Pasifiki tau te whito tau kainga tonga o pea ku ngā ue foki he kautahani starik tupo pea men ihi o e tau whanau tonga ke nau lava o whawhainga maari i a e whetala o atu pea mokoe e taimi o kuke fia mau ai ke whakahoko no South Pacific Loans 0800 88 98 88 talk to Sedalik Tupo at South Pacific Loans ko tau kautahavala ko ia ko e Page Fashion Store ko e whakahoko at peka tig modol o ku ko si tu uta tu ki tongana ai vala fo o ko ia
o e whare kolo wala Page Fashion Store o ku hanga tu ko ia ki he tau Moe Pea Building ko tu ka konga ki o ka wike ka hau e tuwange katoa e uta ko niki tua lava ka ke tori mo whiri ai iha whahinga wala pe teke lava ke mamata ihe Page Fashion Store o ku maua e wala ki he kakai whiwhine wala polo taimene ngai katoa ngā mau katoa e me wala tonga hai mahafua e ngahi lanu ko ia teke whia mau te ke lava mau katoa atu ia pea me he Page Fashion Store i loto nuk alofa ia hanga atu ko ia ki he tau Moe Pea Building ko ke whe mau ha mea teu mau katoa atu ia i he Page Fashion Store ko he kesi ko he hape ha whainga wala i he kaureka tangata kaureka whiwhine mau katoa atu pe ia pea me he Page Fashion Store o au ki he longa i whanau te ke lau te mau kotoa koe telefoni ua fitu tolu ni maono ua fitu tolu ni maono te ke lava o au tonu atu ai ki he wharekoloa pe te ke telefoni he telefoni ko ia ke nau tokoni atu kia te koe ke ngatai ko tau live stream o ku mau ke ata pe tau live stream ke fitu taki mai ke mau lava atu no slani whahoko ngai whaita ko ia ke mamata mai ke ai ho tau homo ngai family o koe ke nau nusilani no wataha hua no anima no aono no fitu no wataha hua no anima no aono no fitu koe hulu e mana tumai ifoke o mate itahi pe koha fu ulo maki Luwasi e sinonimo e atamai Luwa ke faiteli haki ai Peli au kitahi pe koha fu ulo vai Kaisi inonga ita ahine holoto mamahi Si fui umahiki Uafu kovuna ni tuulai Matani fanga ihesi Kakapusi ipaluki Mahito akike ilo Ia mai hoku mamahi Si ete ofa ki si ofofonga Tawafu hange hauha hopulo imata Lea ai halatoa Hengi mafuayata Lea ai polota pili sore ahakea Si ita ahine o kui fupe No fufaka po uli he pili sone Tahine ko ngata si ete lave